Uba Arden udah ukur peti kumno upan na kibri beduk ong ke HNLC. Hoit perlo kumba piosneo kaduk kadwai mentakasngi saka HNLC kami cakmat bantu kelar ya Uba Arden halor kijing pen aborti hakapor badon jingnya langka parti WPP hakini kisnem kebalalei. Pej Uba Arden udah ukur peti kumno upan aborti batpan na kibri beduk ong ke HNLC. Teto mentah kini ka video ngini page haki comment section kumno ki pajba ki don banong halor kini ka jing tuklar ka HNLC ya Uba Arden halor kini ka mat page dangla ka pen aborti ban ya dawa pisah jongi wat batai start dangla bakrong ban ke batu ban bah berngem penyap bat diman pisah iki prakasi dangla ban krong om kum HNLC syumi kubor berngem bat diman bat penjot ya ki kam ki we ngis ngau shngan bat kermen scam ya kalawe jong ki kun nyau trap nadu badon ka WPP bat ngau shngan sachisin kum kajai benru imslam ba Arden imslam rikasi imslam nyau trap dapen aborti le ayu pintu kelar kat bamon ngiki pajba dangimon ngin ai dangimon ngim ai om day ba dawa jubor napi ko HNLC wadai naki we kamla ka ba syupen aborti ban ye ka ba sudawa berngem teto perlo komen kumno pisau hakabai debat kene ke jing tuklar ka HNLC ya Uba Arden halor kene ka mat ban pa hoki komen box ke jongpi tetara perlo tanggat nehi ina syampa dah ke next video ku boleh syubun.